Omushomo gw'ebya sayansi n'okuhangahangaho ninga science and innovation ogubira hari Kitagata Secondary School aha amashomero 25 okuruga omu kyanga kya Bushenyi babiye niboreka ebintu bya sayansi ebyo bakoze n'engaro zabo nk'okumwereeba Mwesige Innocent or coordinator wa SSMata wa Bushenyi region arikushobora ebintu bakozere byaba birungi munonga twaba impressed technology na innovation ez'abaana bine nez'amaani munonga bagumiraha ombero byo misho Uganda nituza kuba tutakine kizibu ky'emirimo aba kuba abana bariyo mbega kwekorera ebintu kurwo mu knowledge yitu kubashomesa mu class kandi ebintu ebe bakora nibabasa kubayamba kwekorera emirimo kandi bakemployinga n'abandi bantu obwe bakusorovinga n'ebizibu byitu ebyo mu society zitu Omuhore ko guhona gubetebekanisiibwe ekitongole ky'Obwegyese ahansi ya program yayo ya SSMAT eyo kwatera habe byo kushoma bya science n'ekigendererwa cyo kuhangaho emirimo bitabeje nibagira ngo kushoma ebintu nkebi nikije kubahwera cyangwa mu biro by'emisho ngo munonga habo kuba washanga igishaha aha myaka 18 twatangiye kugeneratinga amagezi agaruko basa kutubisaho bakashanga n'igishaha nagira ngo fizi yabura nimba satanga ngo repe bazi aza ku mwaka gumwe nimba nakune fizi ariko basa kunyongerayo nde ngo science ina hero kutuyana na hero kuteka you have got two systems in one whereby you have got this one which is controlled by this board and this one which is controlled by this board. Amashomero gwe nagetabira umuhore kogu gahirwe za certificates n'ibindi biconjo. Sheema Progressive Secondary School. Come and get your certificates. Ishimo rya Sacred Heart Mushanga naryo risingire mpaka zo kwereka bya science obwe ruri kutwara ekikopo. Competence based learning science fairs like this provided an excellent opportunity to learners to apply knowledge in practical ways. Aha wa TV WestNehinda Chelsea.